ni sambula tai koengo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Sa banganga tiko na visa ena ngonongo endona kisini lamba. Tukuna na ngusu ni bosa ni tamba zakazaka ni visa ana na isoro ni maiku ne tiko na ngona endona marama ka vakambauti tiko ni nona yambaki ni tiko na nona yambaki ni mbula ena limsanga vulu. Kailo raina ngona na marama ongo ena singa levo enda indai. Samai vakazengui tiko mai na nona itutu vakaleseles ni matambos ni tao ni maimba o Arun Prasad. Vakareitaka na buni lao ni matanitu o aya side kayum ni levu na zaka vakailoa vakayadora Prasad ka buni nona mai vakazengui. Ana vesu somi tagitiko buana vakailesilesi ni matambos ni tao ni mai Latoka o Pravin Bala ka sai vakailesilesi ni matambos ni tao ni mai Nandi o Robin Ali. Tiko main Hong Kong ena ngonongo na chairman ni G77 kay liu ni matanitu o borengem bain marama. Laki tiko ena dona bosse bain marama ka nama ki mena do tiko kina na nona bosse ena kenabuke na non rambula na leo ni vanua ena veika vakaliba. Era na tiko ena bosse ngo sona kenan down mai vanua tani o kakina sona vakailesi mai na matambose kay burabura. Kinagito, sabo nga indon na nonang gito na matatimi nimba, merao ni vakanditaka na nonay vakatabi and ay soto-soto ni Oceania Football Champions League. And a koko sarati ko na vengati may veir na veiti meso, and a kina vengati taiki na karoni tutu and a soto-sotongo. And ang unongo ero may taiti ko na matatimi ni Suva, kay nandi and ay tubo-tubo ni poindi ni Fiji Sun National Football League, ni oti na nondoton ruka na timi ni Nandi ve Latoka ena tolundua ena noa. Sama idhava e keri na vakaleleka ni nonda itukutuku ni tomanyo taltinga me na ngono vatangaongo ni mataka ni mo demanda.